Mama Haji, ngapain Mama Haji? Adek, nyawer adek. Yang punya Herdiana motor. Ayo, Ya. nyawer. Kayak teteh kadinya nya. Kadinya ah. Ibarat tahap nuges kabangkat natrap kagurat tilas peri tirat diri kacampuri nurihan hati nah sanubari nyeseita Ayo teteh. Tarik lagi. Tuh marima datang pada kawasan bagi dia bagi berat tentang gogodana cenau mi jajadei nah bete ilang-ilang dina dada aku maha bikin mapaler kenana. Lagi habiskan. Adek saya habisin saya.
kabisina. Oh. Sikat lagi JR Music. Sikat Umi. Rasaku jiwa Tarik kabisina. Satu lagi. JR bos. Seefkan. Ayang itu ayang. Makasih sayang. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah rengsek Bang Eten segitu anu kapiatan diabdi kalian JR Music. Sampai jumpa di jadwal selanjutnya di angkringan Teh Ita.